Papa MJ, live on air. Papa MJ. Hello kabalen, kumusta kayo po? Papa MJ po, inke kayong talasuyo. At suko po ngeni kening Santa Cruz, magalang. Ayan, soy. Kagit ya inke katamong mundo ka right, as neng kasanting kalupa ko. Ayan, kabalen. At suko ngeni kening Havana Residence. Ingkutang kumuki kayo. Maluwat na kabang magobra? Maluwat na kabang OFW? Pero hanggang ngayon nila ka pa rin apupundar bale. Andiyan bale ang pana sa laka, soy. Soy, at yung Havana Residence, so pana ka nung makanano kang makabale. Itang abot kaya, itang agyong-agyume, kami sakitan king pamamayad. Kabalen, albenye po yung buong video ngayon ni Bakanita abalo yu nung makanano. Tara po. Kabalen, ay nina po yung harapanan ng Havana Residences. Kasanting na po, di ba? Uling bayo yung gawasoy. Kay ba't along DIY pa? Darandaman nyo no marilalabas sa akin. Nya accessible yangan. Kay ba't Mount Arayat view ya po. Nya uling dakal tanaman keni fresh na fresh yung hangin. Tara soy, habang makapromo lang tsaka pre-selling lo. Maging kwerta na. Banta, maragulta mo makamura, maka-discount. Ayan o. At ila pang security guard oh. Safe na safe, ayan oh. Diba soy? Ayan, magtataking office yung puwerta mo. Malayo. Matupad yung pangarap kong ikaw sarili na akong baliking subdivision. Investment mo rin kasi yan eh soy. Diba? Rembale. Value naman nila bababa. Value. Mas lalo na pang tatas pilan mong bano'y bilabas. Ay nachuta na kayo ng office. Yan. Hi, hello. Hello po sir. Ayan kapogi ng sir. Ayan. Sir, mag-inquire ko mo po sana. Bantarugo yung pangarap kong bali. Atupad ko ne. Malyarig po kung mag-inquire. Ayan. Ay, sir, welcome to Havana Residence. Salamat po sir. Yes, sir, malyarig po lang po bang akit rin kaya kayong model house? Sir. Sir, di isang kami sir MJ. Kaya mo lang ang model house. Sakto ka sir. Mga pre-selling kami ngayon 200,000. 200,000 na po sir? 200,000 sir, discount may kita ng value na naman. Wow, 200,000? Sir, limited yan na sir, sana avail mo. Sir, pa-assist kay... Maragulang bagay ka sir. Sir. Malyarig ko lang po nga. Yes sir, i-assist tayo pong survey. Yung model house. Sir, tara po sir. Check ta na lang po. Ayan. Kapogi na sir na. Tsura ng dakala pena sakit baklain. Ayan. Ay, sir, kasanting da naman. Wow! Ayan. Sir, pila niya mo po kanyang kwarto ini? Ano po kwarto yan, sir? Ay, Adwaya po banyo. karagol na po. Adway, banyo kay ba't talo pa kwarto? Ayan. Ay, nila kabala, nakakit kaya po yung mumunad ang banyo. Ayan. Diba? Kasanting nasoy, kalinis. Ayan. Maka-tiles lang tambing. Yun naman. Kay ba't ay ning karelang dining area. Pipangalan soy. Pacheting kong bisita. Ay ni kabalen. Saktong-sakto ya keni yan. Then bisita yo. Kay ba't ay ning peka sala. Ayan. Diba? Kalwalas ng kalwalas kabalen no. Diba soy? Nino mo yung taong yung mangarap mi kasariling bale. Yung Havana. Talagang sopa na kayo. Banta mi kabale kayo. Reno kabalen no. Kasanting da. Yan. Sir, nano na yung puingken? Kusina. Wow. Luya kwarto, adwaya banyo. Kay ba't kusina? Kadaguling kusina o kabalen o? Dahil mo na kalinis o. Diba? Ay sir, kumako talagang balik kayo. Natutunan. Ayan. O ingken naman sir, nano yung puingken? Opening niya po palaging garay, parang sakaling ba't kung may malengki, ako diretso yung sana, siyempre ang patak-patak-aray. Hawa. Makakaya po yung garay, diretso po ganyan. One, o soyo, garay daw, malwalas siya soyo. Diba sir? Malwalas na soyo, kakakit may pa yung bundok arayat o, diba? Sir, malaria po bang akit yung timbabo? Sige po sir, meron tayo po. Ayan. Ayan. Yung karelang eran. Ayan. Diba soy katibe no? Soy
Kaya ba't masanting la pangagawa? Andiyan magmumutag agad, sir. So, nung pala mandala akong babae, Kenny, pwede kaya bang galon Kenny ngeran? Ayan. Pila niya kasi kwarto, sir? Luya po, sir. At luya kwarto. So, ay ning kwartong mumunang kwarto. Ngikit ko yan, no? So, yo. Karagul na, oh. Ano so, kasanting daw, oh. Kaya ba't ini namang master bedroom? Karagul na rin, oh. Kabali, no? Kahit yung review lang nila, Mount Taray. Hindi pa tayo ng... Ano so, yo? Kasanting na, oh. Kakaluwalas na. Oh. Kakakit mo pa yung mundo karaya, to. Oh, diba, Soy? Oh, pangadwa yung kwarto ni Soy, happening master bedroom. Pang last kwarto. Oh, last kwarto. Kunyari, tingkang ka na, kayan. Ayan, oh. Diba, kabalin, nanano? Kumbaga, malwat na kang mago, bro. Malwat na kang atwa, bro, bilang OFW. Pero, bakit hanggang ngayon, nila ka pa rin bali? Diba? So, ayan, nga ba na? So, paano ka? Murang-mura. Eh, kami sakitan king pamamayad, Soy. Kaya ni pa yung karelang banyo, Soy, oh. Karagol na, oh, Soy, oh. Diba, oh? Kaya mo pa kasanting daling karelang kayo, oh. Diba? Ay, sir, tutuman. Kay. Masanay. Alimbawa, sir, makanano mo kung taretang bisang kuma. Makanano lang pong magkaya kaya kayo. Pwede po padala ng Pag-ibig, pwede po padala ng Bangko. Pwede. Hindi po kami lang choices. Ngayon retang bisang mag-message kaya kayo, sir. So, mag-message lang mo po kayong face. Ating kayo po bang Facebook page? Ating po Facebook page, sir. Basta kapit na mo po kitang link na ng guy. Kaya na kayong mag-message kung sakali. Kamu po pang cellphone number na, sir. Kabalin, ayun pangarap kong iheran. Lan mo yun yung kasanting. Paano mo, Soy, tutuman, bisa akong mambabae kayo, ba't bisa aking galon king iheran? Makanya, no? Baka nito po tang masayinsing niya, nabuko niya kayo. Kabalen, Kenny pong area ngayon ni Kenny, dala po talakad reng Baleyo. Ayan, Kabalen, abang pre-selling, murang-mura po niya. Pwede na kayo pong mag-inquire karela. Kaya ba't? Ini po 200,000 pesos discount. Maragulya pang bagay ita. O nanano kayo pa. Pwede kayo pong mamasyal kening Havana, kening Santa Cruz Magalang. Kaya ba't? Pwede kayo mag-message king karelang Facebook page. Ayan, Soy. Kenny de talaga din pangarap mong bale. Di ba, sir? Yes. Ayan.